kanya naran lo atuli kosoroti Joseph Chirolia chingesie balebe araisha la minikisi tunga lo kasubana parasha kere nesinena dumuna tarai yalamo kwa pakolo Cepak bere surprise chelo ache ina kinete lo itodu tenebe ikoni jai yala majo ara bonati simari tijo misoma isokale ngoni oja inshallah minikini boniki kede abonik bigor do pene minamuna muno kikala ne sama musu ay yala minikini boniki kede abonik bali tejo ni sena kinoni dwebe ida oja nyama no nyoke ber jali moni toto yala majo dobe papa da kira toto kopa na ikona kina yi Aisha la minikini boniki kede abonik ido no ino Aisha la minikini to silo asubani papa ko kirori kira kiro ikunyunete kona kisla subana yi shalamikis nyamete kona kisla subana yi shalamikis ilo mareto jamu kona kisla subana yi shalamikinete ngoli abere jangoli abali butu osida oli mo kisla subana berbe biyi Ichio tunga kesi chamuni tosebe achoreta ekanya naran erasinu itopoleta kwa etodu kitibonde ne jari yaro ekoroja shalameni kinla subani dogu bo igore ne pola kere isitu tigore kenni ay nyakar tomo kaliada ebe ekale tenile mama mina mama edukone ere elusi ngare dile ibudu ko ni soka na ishara ngara tipatipe so isi tikibero waika da bindi ne lima pari to rengoda otomo waika esi tikingoda lo stay temu na nyakara mina na ege aka bero isiala mikini jola subana no nara ennini ke jare da konye enyiri kinti lo kasubana idarite jo otomo amini kana ijatari jo enyiri kiniti Kanuka TV East Abraham Elapu ko district Lokosoroti.